Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović, gradski menadžer Goran Vesić, kao i pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević prošle nedelje obilazili su radnike nekoliko javnih gradskih preduzeća koji rade na otvorenom, i to u otežanim uslovima zbog visokih temperatura. Kako je tom prilikom istakao Andreja Mladenović, cilj ovog obilaska jeste provera funkcionisanja čitavog komunalnog sistema u gradu, ali na prvom mestu razgovor sa zaposlenima koji rade u izuzetno otežanim uslovima. Oko 700 radnika Beograd puta na 60 gradilišta trenutno je aktivno, rekao je Mladenović. Između ostalog, u toku su radovi na biciklističkoj stazi od hotela Jugoslavija do Ušća u dužini od 1,9 km. Na ovoj deonici postavljaju se novi ivičnjaci i nov asfalt uz polaganje cevi za buduće optičke kablove. Osim radnika Beograd puta, na terenu su i radnici Zelenila, gradske čistoće, beogradskih elektrana i Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Naša preporuka je da kada temperatura pređe 37 stepeni, uvede režim dvosmenskog rada, i to do 13 časova, nakon čega sledi pauza, te se rad nastavlja od 16 sati. Sva javna preduzeća pridržavaju se tih preporuka, istakao je Mladenović i dodao da bi to trebalo da se odnosi na radnike drugih preduzeća. Zamenik gradonačelnika je apelovao na racionalniju potrošnju vode i dodao da u proseku ona iznosi od 150 do 250 litara po stanovniku. Jasno je da je u ovim vremenskim uslovima povećana potrošnja i ona može da se toleriše do 20 ili 30%. To sistem može da podnese. Međutim, u određenim delovima grada potrošnja iznosi čak 800 litara, te je jasno da se koristi za zalivanje bašta i travnjaka. Voda mora racionalnije da se koristi, jer ne možemo razmišljati samo o svojim potrebama, već i o potrebama drugih, jer je solidarnost najvažnija u ovim uslovima, naglasio je Mladenović. Zamenik gradonačelnika na kraju se zahvalio svim zaposlenima koji odgovorno i profesionalno obavljaju svoj posao, a građane je pozvao da preko Beokom servisa prijavljuju kvarove kako bi se što brže reagovalo. Aquastatin je mlada i srpska kompanija, domaća kompanija koja je sa 100% domaćeg kapitala. Ona proizvodi supstance koje služe za aktivno i pasivno gašenje požara, suzbijanje svih vrsta štetne prašine i suzbijanje i otapanje leda na putovima, autoputovima, trotoarima i ulicama. I s pravom možemo reći da je inovativna i da je svoj razvoj bazirala na inovativnosti, na domaćem znanju i, da kažem, radu i tehnologijama. Da li je teško ovih dana u Srbiji imati privatnu firmu? Da, to je izuzetno teško, ali generalno imati firmu proizvodnu, pogotovo gde trebate da uložite i znanje, i inovacije, i kapital, nigde nije lako. To slobodno mogu reći. Tako da je sa jedne strane ta težina, ali sa druge strane naše zadovoljstvo, jer se ovim bavimo time što volimo. Naša misija je da postanemo lideri u ovom delu, pre svega regiona, a kasnije u Evropi i u svetu, jer su nam takvi proizvodi u protivpožarnoj zaštiti, kako aktivno, tako i pasivnoj, u sistemu zaštite ekologije i prirode u smislu zaštite od štetnih dimova i prašina svih vrsta i naravno kao jedan doprinos društvu kroz suzbijanje leda i svih posledica koje nastaju time što se led nalazi svud oko nas. Da, izdvaja nas zato što je sama formula koja je baza naših supstanci izmišljena od stručnjaka iz Srbije, što univerzitetskih profesora, što inovatora koji su tu bili. Naša kompanija je u tome svemu učestvovala i našla dovoljno znanja i resursa da to realizuje. Izdvaja nas jedinstvenost te formule, jer je za određeni deo bogatija i bolja od svih konkurentskih proizvoda do sada koji postoje na tržištu u smislu tome da i ona je samim tim i patentno zaštićena, internacionalno patentno i domaće patentno zaštićena, njena sama formula. Sam komercijalni aspekt toga svega i probaju u marketinškom i komercijalnom
smislu će se tek desiti. Mi smo trenutno u pregovorima, mogu otvoreno da kažem, sa nekoliko ozbiljnih investitora iz Francuske i Nemačke koji žele da grade ovakve fabrike u nekim svojim regionima jer nije isplativo transportovati ovakvu vrstu proizvoda na velike distance. A takođe imamo interesenata od drugih agenata i potencijalnih distributera koji žele samo da distribuiraju na svojim nekim tržištima ove proizvode. Ovo je fabrika sa najvećim kapacitetom ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. Fabrika ovakvog kapaciteta sa ovakvom tehnologijom ne postoji. Konkurencija koja prodaje slične proizvode postoji, ali njihov koncept i njihov industrijski, da kažem, industrijska težina i veličina je daleko ispod ovog nivoa na kome se nalazi naša fabrika koju ste videli. Mi imamo 3 glavna proizvoda koje su naša okosnica. To su proizvodi koji vas štite od vatre, da li preventivno, da li aktivno, koji vas štite od neke vrste prašina i koji nas štite od posledica koji mogu da nastanu time što se led skuplja u našoj mikrosredini, pored naših zgrada, na ulicama, trotoarima i ostalo. Sve 3 vrste proizvoda karakteriše ekološki aspekt. To su prvenstveno ekološki proizvodi koji su vrlo jednostavni za upotrebu i vrlo efikasni u poređenju sa ostalim konkurentskim proizvodima. To znači da vi kao mali korisnik, običan čovek, jedna mala komuna, jedna opština ili jedno javno preduzeće komunalno koje ima neke zadatke, na vrlo efikasan, jednostavan i najjeftiniji način možete da rešite sve 3 vrste ovih problema. Jedan od aspekata ne malo bitan je to i da smo ekonomski isplativi, najkonkurentniji, zato što se nalazimo u ovom regionu, zato što je naša proizvodnja jeftinija od konkurentske, koja je uglavnom svetska, evropska ili azijska, i samim tim imamo ogromnu prednost na našem tržištu gde ne postoje proizvođači ovakvih vrsta proizvoda. Sama supstanca i formula je, da kažem, formulisana tako da je u biti neutralna. Možete greškom možda da iz čaše popijete taj proizvod i sve možda male močnine, ništa ne može da vam se desi. Malo je slano, ali za uzvrat vi dobijete izuzetan stepen zaštite. Ako ćemo sad tako pričati za malog čoveka, možemo da poprskamo ovaj papir tom supstancom, da uzmemo i ne može da se zapali. Možemo da ovaj sto poprskamo ili da zaštitimo neku drugu stvar koju ne želimo da nam preventivno nekad uhvati požar. Možemo zaštititi jedan pojas, leti se to radi, pale se strnjišta i tako dalje, hoće nešto da nam uništi rod tamo što je navrlo, mi možemo da napravimo tom supstancom pojas i da sprečimo širenje vatre, a takođe je vrlo efikasna laboratorijska ispitivanja, naša ispitivanja na našem poligonu su pokazala da u odnosu na konvencionalna sredstva, a to su voda, razne pene i ostale supstance, je efikasnija. Brže gasi gumu, brže gasi požare na drvetu, znači to su kompletna paleta požara klase A, benzini, ulja, maziva i tako dalje. To je probano i druga dobra stvar je što kada ugasite požar ovakvom supstancom, vrlo je mala, skoro nikakva verovatnoća, ajde kažemo teoretski ne postoji verovatnoća da se to ponovo zapali u nekom kratkom roku. Mi imamo i poligon, imamo i čitav laboratoriju internu i razvojni tim interni koji razvija te proizvode, bez obzira što sarađujemo s Institutom za opštu fizičku hemiju i sa određenim institucijama u ovoj zemlji na da kažem, institutskom i univerzitetskom nivou, mi to imamo u firmi, tako da tim prezentacijama i demonstracijama na samim našim poligonima prisustvovali su do sada nebrojeno puta što domaći, što inostrani gosti, to su bili direktori javnih preduzeća, komunalnih, vatrogasnih jedinica. Naše demonstracije su rađene nekoliko puta i direktno u saradnji sa Centrom za vanredne situacije na njihovim poligonima gde je to prezentovano potencijalnim investitorima, ljudima koji su želeli to da vide i tako dalje. Naši najveći kupci, preduzeća i kompanije koje se bave velikom eksploatacijom uglja. Ovo sredstvo je možda jedino koje efikasno
i preventivno štiti ugalj od samozapaljenja. To su rudnici, to su kopovi, jer su štete kada se ugalj, to su hemijski procesi gde se ugalj samo zapali, to je već, da kažem, poznato, ogromne, jer ne možete da, to su ogromne tone uglja, 1000 tona uglja koje izgore u jednom dahu, a kada preventivno tretirate ugalj ovom supstancom, na njegovom izlasku iz rudnika ka deponiji, vi praktično dobijate tretirani ugalj na traci koji tamo kad na deponiju dođe ne može da se zapali, zato što ova formula ima takvu dejstvo gde se napravi opna oko samog uglja koja ne dozvoljava hemijske procese koji dovode do samozapaljenja uglja i ne dovodi do smanjenja njegove kalorijske moći. I mi imamo svoje kupce u ovoj zemlji, jer ovde želimo prvo to da začnemo i da učinimo svoju sredinu čistijom, jer samozapaljenje uglja ne pravi samo materijalnu štetu, to su ogromni ekološki problemi. Velike količine dima i smoga i mikročestica koji odlaze u atmosferu, a po izveštajima Svetske zdravstvene organizacije ugljena prašina je veliki uzročnik nastanka kancerogenih oboljenja i drugih oboljenja respiratornog trakta kod dece i kod odraslih ljudi. Tako da, recimo, naš kupac godinama je sistem rudnika Resavica, gde na nekoliko njihovih lokacija gde postoje ti problemi samozapaljenja uglja unazad mnogo godina, mi preventivno sada tretiramo preko stabilnih sistema ugalj koji kreće iz okna na deponiju i nekoliko godina unazad se požari nisu desili. Formula je jedinstvena, to sam vam kazao na početku, i kao patent je zaštićena. Ona je jedinstvena i skoro ista za sve 3 vrste proizvoda. Dejstvo, odnosno upotreba ove formule kod problema sa ekologijom je sada drugačija. To sredstvo ima skoro jedinstvenu sposobnost da ugljenu prašinu koja je skoro pa nemoguće apsorbovati putem vode, vlage ili bilo čega drugoga, apsorbuje u momentu. Dakle, veže njene čestice prašine se ukrupnjavaju preko određenih hemijskih procesa u krupnije konglomerate i kao takvi ne mogu da lete i tako dalje, s jedne strane, a s druge strane sredstvo održava stalnu vlagu. Supstanca od koje je ovo sredstvo napravljeno ima konstantnu potrebu da drži dinamičku ravnotežu u pogledu vlažnosti, tako da iz vazduha stalno uzima vlagu koja iz nje isparava, da kažem, i to ide uvek u krug. Tako da ta vlaga i navlažen prostor uz ovu čestice koje su se ukrupnile sprečava da se ta prašina diže, nego ostaje dole na, da kažem, na nultom nivou. Generalno, stvari se rešavaju putem zakona i pravila i zakon i pravilo nama kažu, ako ne imamo već to sami, da je nedopustivo da dižemo prašinu ako bilo šta radimo i remetimo ljude i stvari oko sebe. Tako da li se radi o gradnji puteva, ili se radi o rušenju i zidanju novih zgrada, ili se radi o zaštiti presitnih mesta tamo gde se stvara prašina, ili o bilo kakvoj vrsti štetne prašine koja može da utiče na bilo koga, ovo sredstvo je namenjeno tome. Ono je vrlo jednostavno, to sam kazao, i bezopasno, i naravno jeftino i konkurentno. Dobro, i treći vaš proizvod, baš me živo zanima, da li je moguće da nećemo više da padamo zimi? Da, ovo sredstvo ima sposobnost da vrlo efikasno topi led. Jednostavno, dobro ste me čuli, da topi led. Ono ima jednu težnju da u hemijskoj reakciji sa vodom koja se nalazi na ulicama, odnosno led, sneg, voda, se javlja toplota, jedna egzotermna reakcija koja topi led. Naravno, zbog toplote ta voda isparava, ali zbog dinamičke ravnoteže stalno ima potrebu da uzima novu vodu i vi praktično imate jedan proces koji može da vam traje i 4 i 5 dana ako naprskate jednu svoju površinu ispred vaše, recimo, zgrade, gde je pao sneg noću ili možda gde je utaban već nekakav led da se ne bi mučili, padali, lomili ruke i noge, jer je to vrlo opasno. Jednom kanticom od 5 litara možete tretirati 10 kvadrata i da vam to traje u zavisnosti od padavina 3, 4, 5, 6 i 7 dana. Padavine su nešto što praktično razblažava sredstvo i umanjuje mu efikasnost, ali okej, ako bi mene neko pitao da li je bolje da na svaka 4 dana poprskam jednom kanticom od 5 litara svoju površinu ispred svoje kuće, radnje ili zgrade, ja bih to uradio.
Ovo je domaći proizvod. Ovo je domaći proizvod, mi se time ponosimo. I na više primjera, i na ovom primjeru ja znam da ima puno dobrih domaćih proizvoda. I želim da ih bude što više. Želim da ih bude što više iz razloga što ne dozvoljavamo odliv deviza da uvozimo slične proizvode. Drugo, za svaki razvoj i nastanak novog proizvoda je potrebno nekakvo znanje i nekakav razvoj, a to će raditi mladi ljudi koji će ostati ovde. Naši mladi inženjeri, hemičari, tehničari, bilo ko, će to raditi ovde i na kraju krajeva ekonomski aspekt svega toga će biti vidljiv, jer će to biti mnogo konkurentnije, jeftinije nego da uvozimo sa velikih distanci iz drugih država. Ajde da priču vratimo na jedan zaista dobar i pravi nivo i suština ovoga je prevencija. Uvek se treba baviti prevencijom i zdravlja i svega ostalog i požara, jer su cene i troškovi koji time nastaju višestruko manje nego kad vi aktivno učestvujete u gašenju nečega što se desilo. Naša ideja je da približimo taj proizvod ili naše proizvode kapilarno. Ideja je da ga svi koriste. Prosto naši prvi kupci su bili velike kompanije i veliki problemi, rešavanje velikih problema. Ne možete sve u jednom trenutku da završite, ali je naš komercijalni tim i naš marketing trenutno pozicioniran tako da idemo kapilarno. Prva faza je spuštanje u maloprodaju proizvoda koji se zove Ice Melt i nadam se da ćemo ove godine, ove sezone biti spremni da preko kompanija koje se bave održavanjem zgrada uđemo do malih korisnika, a negde za sledeću sezonu ćemo biti spremni da može svaki kupac da nas kupi u maloprodajnim lancima. Dobar dan, ja sam Milinković Dušanka, kozmetičar na klinici Jana Medigrup. Danas ćemo da predstavimo neke od tretmana koje kombinujemo ovde za razna stanja i tipove kože, sve u cilju da bi ta koža izgledala zdravo, sjajno i blistalo. Sada ćemo da radimo tretman sa kiseonikom. To je u suštini čist hiperbarični kiseonik koji se pod visokim pritiskom ubacuje pod kožu, a uz pomoć tog pritiska sa ovom sondom se ubacuju serumi koji imaju puno kolagena, elastina, hialurona, raznih stvari koji su potrebni našoj koži da se hrani i da se hidrira. Tretman predstavlja pravu infuziju kiseonika za našu kožu. Inače je poznato da kiseonik oksigeniše ćelije, regeneriše tkivo, stimuliše proizvodnju kolagena i elastina, deluje na krvne sudove na taj način što ih snabdeva kiseonikom, pa kod ljudi koji imaju izražene kapilare ili neko crvenilo na koži se to dosta ublaži posle ovog tretmana. Tretman je jako popularan, naročito u Americi, zato što ga sve hollywoodske zvezde primenjuju pred neke razne bitne događaje. Kažu da Madonna u svakoj svojoj kući ima po jednu ovu mašinu i da taj tretman redovno radi. Onda da su glumicama pre svakog snimanja serije Seksi grad radili ovaj tretman da im koža bila sjajnija i blistavija. Zato što se momentalno vidi efekat tretmana, koža bude jedra, nahranjena, blistava. Nakon tretmana možete da stavljate šminku i da se vratite svakodnevnim obavezama. Takođe, tretman može da se radi u letnjem i u zimskom periodu. Preporučljiv je i kao priprema za more, odnosno pre nego što krenete da se izlažete sunčevim zracima, da nahranite kožu, a takođe i posle dolaska sa sunčanja i sa mora, da se ta koža koja se dehidrira od sunca duboko ishidrira i nahrani. Tretman može da se radi kao nega da bi nahranili i ishidrirali kožu. Može da se radi kod problematičnih i aknastih kože, jer taj kiseonik deluje antibakterijski. Može da se radi
kod osoba koje imaju kapilare i proširene pore, zato što se momentalno poboljša izgled i kvalitet te kože. U našoj ordinaciji radimo i različite vrste hemijskih pilinga. Većina tih pilinga se radi u zimskom periodu zato što izazivaju iritacija i blaga perutanja i crvenila kože, ali postoje posebne vrste pilinga koje još nazivaju i kraljevski piling, koje mogu da se rade i u letnjem periodu, zato što ti pilinzi ne izazivaju na koži iritacije, nema nikakvog crvenila, perutanja, koži samo daju lep sjaj. Ti pilinzi skidaju taj površinski sloj mrtvih ćelija, odnosno te mrtve kože i te prljavštine koja se skuplja na licu. Nakon tretmana nemate nikakve iritacije, niti crvenilo, možete da se našminkate i da se vratite svakodnevnim obavezama. I može da se radi, što je jako bitno, u letnjem periodu. Prvih 50 godina 19. veka, od vremena kada je Miloš Obrenović stupio na presto, to je bio jedan period kada smo čuvali tradiciju srpsku, kada smo probali da se otrgnemo od Turaka. Prvi put smo dobili državnost neku, uslovno rečenu, i onda smo protežirali ona naša stara jela za koja neki kažu da su zaboravljene, na sreću nisu, kao što smo večeras imali prilike da probamo janiju, kao što smo probali to kneževsko janje, odnosno đurđevdansko jagnje, cicvara i tako dalje i tako dalje. Šta su Obrenovići najviše voli da jedu i šta su najčešće imali na svojoj trpezi? U odnosu na Nemanjića, Obrenovića bilo lako da pripreme trpezu. Zbog čega? Pa bilo i krompira, i kupusa, i paprike, i paradajza. Kod Nemanjića to nije bilo. Samo pšenice i bundeve i cvekle. Obrenovići uvek, znači, suvo mesto u izobilju, beli mrs u izobilju, proja, jagnjetina, kolenica, kneževa kolenica, sarme u svim oblicima, i od zelje, i od kupusa, i od blitve, posne sarme, mrsne sarme, Janije Obrenovićeva, đurđevdansko janje, šta smo još imali? Nešto masno, Mene mi to masno, to je afrodizija, to su beli bubrezi, pripremljeni na specijalan način kako je Obrenović najviše voleo. Ono što se našlo večeras na trpezi jesu beli bubrezi, po tome je knjaz Miloš bio poznat. To je bio njegov specijalitet? To je bio njegov specijalitet. Da istaknemo da je za vreme posljednjeg Obrenovića, kralja Aleksandra, njegova žena, kraljica Draga Obrenović, unela promene u dvorskom ceremonijalu i dvorskom protokolu, te su se na trpezi služile isključivo srpska vina, srpski sirevi, i trudilo se da bude što više srpskih tradicionalnih jela, čak za slavu Svetog Nikolu. Kraljica Draga kao domaćica pripremala je trpezu za goste. Podal malo više higijene, ništa više, malo i veliki problem saobraćaja. Najviše mi smeta kad vidim neraspoložene ljude. A gde ih najviše srećete? U prevozu. Šta mislite, zašto su neraspoloženi? Pa ne znam, svi kažu da se teško živi, ali ipak to nije razlog da baš imamo tako namrgođene face. Ovi ovdje po knezi Mihajlovoj što dela ove papire i gužva. U 55 godina izgubio sam posao i nigde nema. Biro se ne javlja na posao i tako. Razočaran, kompletno razočaran. Dvoje dece, nijedno nema posla, supruga samo zvanično radi. Fali još parking mesta, možda bi trebalo više da se uključe mladi u sport, da budemo malo zdravlja nacije, da ne budu debeli kao ja. I tako. Zašto? Pa šta znam, po meni, eto, imamo toliko dobrih sportista, dobrih mladih ljudi, pa često ne mogu da imaju financija, često da, recimo, predstavljaju Srbiju. Na neki primjer gde sam ja radio su braća Stevanović bokseri. Momci nisu imali dovoljno para da brane titulu,
i primjer radi bolje da se promoviše sport, da se ljudi bave sportom, nego da budu huligani na ulicama, narkomani i alkoholičari. Ljudi uglavnom. U kom smislu? U tom smislu što su svi raspoloženi, svi negde jure, nisu okrenuti jedni drugima. Netolerantni? Da, izuzetno. To je ono uglavnom što me najviše sveta po gradskom prevozu, gde god da se okrenute, retko kad ćete vidjeti nekog gde je nasmejan. Kad prođete ulicom nasmejani, svi vas gledaju čudno. Prljavština. Samo to? Pa uglavnom to i možda prevoz isto unutra, da ljudi budu opušteni, a ne onako nervozni, da se guraju i sve ostalo. Nešto mi ovih dana ništa ne sveta, možda gužu u prevozu, letnji red vožnje. Meni to uglavnom. Znači, uglavnom si dobro raspoložena? Da. Zaljubljena? Da. Zato ti ništa ne sveta? Možda.